megalayapost.news. Kasengkasi Student Union KSU North Kasil District Unit Lingbak Employment and Monitoring Cell menta kasngi kila lej bania kendo UADC ke riboy bat kila IT ru ya dor khas halor ki khatsan tli kimat bakaseng ke pensengau shi ke bor district na ka benta ban pen kala bat ru ban pen bay ekor kom thungkam thungjam hakitanat sarkar ba pher bakan long ka ba khoi ke ba suba bat ka ba onom don kano ke jingno shiliang hakni ke jinglik kendo UADC ke riboy bo deru usketri ke DSC Raja Brahma layalam du samla banjob maring kum chairman ketai ke monitor sel balasan ran lang ru da kajing don lang kiwe kinong lambat kit khot ke KSU kita gi kharsan teli kimat balara da ke KSU ban pha shu deputy commissioner kri bhoi lingbau ADC ki kinthop ke jing thung ki vice chairman bat khot jong ke DSC ki bom don kano ke jing edai bat kam san hima sima kajing pen bana man usnam ke jing don ki post balat kam ki samlawat kam ki de ban long ki nong shong shnong ke jela Meghalaya ban kier no ke jing thung ki kam kontrak ad hoc bat casual ban pen mi ki examen man usnam klem da pen slam ke por ban pen pau paj ba ki marks ki samlawat Omde bandon ke jingkala haki roll nombor ka por thungkam ban pen biang ye carbon copy jong kot OMR ki kertong ban pelaj ru ki jubab jong ki jingkali ban pen tab ke jing thungkam hapo nriu banai hadin ke examen ban pendu noi ke personal interview ha kerdan B C bad D ban ai ka kai phot ba manla usnem da ka DSC ki jingkali ki de ban long ki bari bat kinom laj chabar bat boru di kor komputer ban yakuni ki examen hai ki por ban wan nakliang jung samla banjam maring kum chairman ke employment and monitoring cell ke KSU North Kasil District habakran shikila pathai kubor ulong bakaseng kalayo ban yakran sani bodu edisi bodu baderu members ke tri ke DSC ribhoi halor kite ki mat balawan ra ke KSU ba un kran chu DC kanang baka jing thungkam thungjam kan long ka bayaj bayai renti ai kinu ki kam sarkar balaj pos hari bhoi badru bakan long ka bakhoit ke basuba kasngi Nagaliang lagi ka Kasi Student Union North Kasil District lengba jong ka Employment and Monitoring Cell jong kaseng ni lawan hang ni po DC office kendo EDC hot nagaliang jong pom don jong EDC ni lai kendo no ya additional EDC beriru jong por members secretary jong ka DSC ni wan hang ni ban kendo ban IT ya kita ki khatsan teli kimat Iba nagliang di kasal ni jong kaseng ni kwa ban Aisyah ka DSC ka District Selection Committee bahkan pentrikam yang kita kasan deli gimat kiman jong kaseng ni dawa ni yakani ni la le ru nagliang jong kaseng napo CC kila de ban yat ban tha ini habro di district jong kajela ko jungi bangin ai yakini ki mat kita kapsan dilimat nam taban penbah syusyu ya gajing trikam jongka DC dengan syu kwa bani tu iti katun dilimat mana di keseng ni dawa na ka sarkar bahkan pentrikam ni kapsan dilimat kolong goi syu kwa ban itu iti yang ni kolong ba kajing don jong kita kinon official kibawan lomba ki political appointee di kajing don jukne bunsin ni bah ni don baik kata kajing ong ba karukum thungkam thungjam kamlong ka bukhuit ka basuba kenlang jing kaseng kawai na kimat kalong ba ni dawa ba yakini kajing thungkam ba kinbe shu bandon da kita ki taki non official members mo ba kimde bandon da kita ki political appointee ba kenrung itu bandon bentalang nang bangin yo ya kata ka jing thungkam thungjam ka bukhuit bat ka basuba ti kiwei pade ki bangi kendo ngitep ha bapo ka DC apo ka district ke jungi mentala kumba sausnam ti klem kendok ya kata ka exam lani kata ka recruitment ti bat ka result ru ndre ka jing ya kendo mene layo ka jing tep di shai ba ada ya ka result ada ban bana ban ba ka jing shishahi katumba niyo jintep pelong ba ya rukum thungkam thungjam kadi banya belam numno baju kwa jing keseng kadi benlong baik ba kadi bendon da kalendar system bemut ba manla usnam bahkan niat kata ka kajing thungkam meneta ka recruitment process ndengi i gumbalong menta hadin sausnam hadin arsnam ti kane gabu ki gajing yaki samla ki bakwa buat kam mod jam ki bat hagju ko poru naglang ji keseng
ibu kijing dawa baki baru ki recruitment proses lah kumno kadai ban pendap apa kini kin rubnai kenang ba inyo kalat ikwe syai nuksa ipi lada kaslam kumni bathap menta kumagilong menta hadi si jungi ki babun ki ba lajak ya taurul number la neja ya demkan ki haban wat biang kadau kolong ba na kadau kejing bom biang kapur ane bom don ni kata time frame ka biang ban out ya ka result lan ban kendok ekta ki exam ki wa niat lembaga DC jadi yang juga sengi ai kita jeng ajumun ki haju kapur ki jeng dawa ki jeng ba nang ni shikmat ba basokar ba naglang jeng ka DC lakin simki ai ki ki mat ki banyul ai nagasan Meghalaya Post.news